Stacking. Ft.Regy, I can say escape. Nade. Yeah. Papa mena mi fie mini bieno. Hey. Mena boto da me ko hu ada alomiazo. Hey. Na mena me dese kama kwado pado. Na busunya sem faso ni me so na mena me kasa ni ebu mi ti se twobio. Nade. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Bring over mini bi ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Mansi ya minsi bi ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Sika mini binti ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Yesi ya fami sumina sueni atantanie. Inti sisa me sebele mami ya uwe. Mete me pumone pam pam pam. Ukobia ya masi osiso lebela kwadwene ban mu ntantantan. Mede me ba ne bela okura wanhwe no. Wama ni tiri ho ye tantantan. Eno we destroy ni nature. Wama na bra ba ye tan to se voucher. Menka hwe me de ne ko na mentua woka. Afese se obabe voucher. Sika mini bi mase de men ma ye gata. Wose ma bra ba ye tan sa avata. Na me sisa me sebe de mame. Ikokwa be na me ni tro dan me ton water. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Bring over mini bi ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Yesi ya fami sumina sueni atantanie. Inti sisa me sebele mami. Ose ma bela boni da so wonezo. Inti wo beti ane so. Na me sisa me sebele nyese komiti meton me kela. Jin ogo. Mabusu ya meni tema ya semtum ya medani ya koto wa LO. Inti me fia ba ifu e munja me na me mo me bela na se MY man. Me ye be man su me nyasika me di wuro bi utu. Me ye ko concern inti na won pemasem. Ko bensani won kamasem. Oh, jamambani won pemasem. Na me fie ni bi inti na won kamasem. Oh, be bo me ho ban why. Shadrack oda ya yi me Ft.Regy. Me Jack oda se same sebele ebed nego. To the be a semitin kentinke. Bitu me dream na ma dream ponkreke. Madam fu bisa wadi ni je tirebe buwa me de no kode wade benye impon. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Bring over mini bi ye hu matantanie. Atantanie. Osi abani sikasema. Dabro jai me hu odin papa me ni odin papa o time ya to adwim na nye papa twede ampom papa o tamfo nye papa biom pema sem bion to na adwim no nye papa sempa no na meka ma yeti se Christian mi nsulo brun samba ya wo mi ne ma me sekan obela me boy me boko meti da ben na kwa bena medikan matobu kam obi kenkan me se de wo de ma me be ya henkan na wo ya we me mu ha se bingo abusia peni siami osi akwe hu time pawo moda abongo woda mami sira ni kwasuro se katongo na wo cheke sikumpo mankobi pape na sikanu minnibi na se bicycle urumpo mintobi nti me wofa sen ni bu me tse toy ehiafo antem meni na me nenam bisi age na me de boss wa osi manu akum manu nyenam o cheke a me yankunam nti me nko pe kwede bia sin koton nam nigga boy. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Bring over mini bi ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Mansi ya minsi bi ye hu matantanie. Atantanie. Stacking. Ft.Regy, I can say escape. Nade. Yeah. Papa mena mi fie mini bieno. Hey. Mena boto da me ko hu ada alomiazo. Hey. Na mena me dese kama kwado pado. Na busunya sem faso ni me so na mena me kasa ni ebu mi ti se twobio. Nade. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Bring over mini bi ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Mansi ya minsi bi ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie.
Sika mini binti yehuma tantanie. Atantanie. Papa sisa mi sebelo yehuma tantanie. Atantanie. Yasi ya fami sumina sueni atantanie. Inti sisa mi sebele mami ya uwe. Mete mi pumone pam pam pam. Uko biya ya masi osi solebela. Kwa juni bemu ntantantan. Mede me bani bela okura wanhwe no. Wama ni tiri ho ye tantantan. Eno we destroy ni nature. Wama na bera ba ye tan to se vulture. Menka hwe me de ne ko. Na mentua woka. Afese se obabe vulture. Sika mini bi mase de men ma ye gata. Wase ma bera ba ye tan sa abata. Na me sisa me sebe de mame. Kwa bena me ni tro dan me ton water. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Bring over me ni bi ye huma tantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Yasi ya fami sumina sueni atantanie. Inti sisa me sebele mami. Wase ma bela boni da so wonezo. Inti wo beti ane eso so. Na me sisa me sebele nyese komiti me ton me kela. Jin ogo. Mabusu ya menite ma ya sem tumi ya medane yakoto a LO. Inti me fia ba ifu e munja me na me mo me bela na se MY man. Me ye be man su me nyasika me di wuro bi uto. Me ye kokonseni inti ne wompe masem. Kwa bensani wonka masem. Oh, jamamboni wompe masem. Na me fie ni binti ne wonka masem. Oh, be bo me ho ban why. Shed drag oda ya yi me Ft.Regy. Me drag oda se sa me sebele e bed nego. To the be a semitin kentinke. Me to me dream na my dream ponkreke. Madam fu bi se wode ni je tere bebo a me de no kode wode benye impon. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Bring over me ni bi ye huma tantanie. Atantanie. Si abani sikasema. Dabro. Jai me hoden papa. Me near den papa. O time ya to adwim na nye papa. Twediam pom papa. O tamfo nye papa. Biom pema sem bion to na dwim no nye papa. Sempano na meka. Ma yeti se Christian. Minsulo brun samba. Ya wo mi ne ma me sekan. Obela me boy me boko meti da ben na kwa bena medikan. Matobu kamo bi kenkan. Me se de wo de ma me be ya henkan. Na wo ya we me mu ha se bingo. Abusia penny siami osi akwe hu time pawo. Moda abongo. Wo de ma me sira ni kwosoro se katongo. Na wo cheke sukumpo mankobi. Pape na sika no me nibi. Na se bicycle room po me ntobi. Nti me wo fa sen ne bu me te se toy. Ehiafo antem me ni nyame nenam. Me si again na me de boss wa. O se manu akum manu nyenam. O cheke a me yankonam. Nti me nko pe kwede bi asen nkoton nam nigga boy. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Bring over me ni bi ye huma tantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Mansi ya misi bi ye huma tantanie. Ade. Atantanie. Starken. Ofidi akase SK. Nade. Yeah. Papa mena mi fie mi ni bieno. Eni bieno. Hey. Mena botoda me ko hu ada alomiazo. Alomiazo. Hey. Na mena me dese kama kwa do pado. Na busunya sem faso ni me so na mena me kasa ni ebu mi ti se twobio. Ah. Nade. Papa sisa me sebelo ye hu matantanie. Atantanie. Bring over me ni bi ye hu matantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Mansi ya misi bi ye huma tantanie. Ade. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Sika me ni binti ye huma tantanie. Atantanie. Papa sisa me sebelo ye huma tantanie. Atantanie. Yasi ya fami sumina sueni atantanie. Inti sisa me sebele mami ya uwe. Mete me pumone pam pam pam. Uko biya ya masi sisa bela. Ajeni be mo. Itu lu kana mungu. Mama ni tiri mwa. Ano kufio. Ya ponji mana msi o mama nkushiti na mechakadi. Asema kofi ene so masai de hia mu no. Eh. No no yet. But today I didn't understand that I rub X no more here in a crowd. What do you say? See the any you media any who there. Boy. Now what is ala uni ho? Me dem ni ho be there. Ah! Wa ko ile na.
No. You're no. Like seriously, I thought you were there. Like to come to. My uncle. Oh, really? My uncle, they trying to say, now I said, yeah, Anyway, that's fine. Okay, so me, I'll be leaving. So another time, yeah. Okay, so bye. What? Wow. Hello. Hi. Okay, so we'll see you guys here. Okay. Hi. Yeah, hi. What's up? Ladies and gentlemen. Good morning. Morning, what's up? How are you doing? You're going home, you're from the gym. Oh, nice. Which one from the gym? You're from the gym? Yeah. I'm a gym instructor. Where is your gym? Oh, around this area. What's the closer name? to Labadi Beach. Wow. Are you seriously? Yes. And you are here? Yeah, I'm here. Anyway, that's fine. Yes. Wow. Yeah, that's my boss. That's your boss? He used to come to my gym. He comes to your gym? Yeah. Really? Yeah, officer. Anyway, we are up to the house. You said your gym is at Labadi. Yes. And this is vintage. Yes. Hey. I talk all over Africa. Wow. You are doing so well. That's good. So keep it up. I see you. Shall I make up? You're going home actually. Hello. Oh. Matea. I said hey, you can't talk. Yes, I really like talking. Hey, but you're so handsome. Hey, sorry. You're so nice, beautiful. Thank you. You look like a Blackangel. Wow, really? Yes. Thank you. Nice. Okay. I would like to invite you to my gym. Your gym? Yes. You said it's at Labadi? Yes. What's the name of the place? Oh, like flat tummy gym. Okay. Yes, wow. flat tummy gym. And you don't have flat tummy? Yes, I'm now having it. Okay. Take care. Okay. I'll see you. Blackangel. Oh, sorry, didn't look. I'm so lucky. Nobody saw me.